Well, when apo ti kay kung message ka di katrabaho kay ti city government, syempre we have to do our job wholeheartedly. Kaya na number two, kay konakon kakamayan at kakatrabaho kami in anywhere regardless of ana iti pampamati. So kunak di kalman hindi dapat nagpipindar ti dapat nagkakatrabaho tayo. Let's not capitalize no anaman iti failure iti mesa nga co-worker tayo just to elevate no anaman iti position. So legit pagyamyaman nagkaliti nga administration tayo iti good working relationship ti tunggal mesa ako kadakwada. Lawagin news ako guys, syempre let's be hopeful. Ti city government tatangarot syempre ti direction na natakit one of many is leading road dapat naragsak iti Tagalawag. So we came up with the Christmas spectacular parade di last month, which is December. Kinadu pa nga duma nga naragsak nga festivities iti city government. Tapnohan laing nga kanayon nga puro bad news or bad vibes di kanay nga madamdama ka po. So we're protecting also the mental health dignity of being in naduma-duma nga ages ako. That's one.